Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango ahuri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki 22 z'ukwa 10. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiravuga ko kigaruriye agace ka Kalembe mu karere ka Warikare nyuma y'uko abarwanyi b'umutwe wa 23 M23 bavugiye ko bari barahafashe mu mirwano yabaye ku cyumweru. Niki cyaba cyarateye umuyoboro wari usanzwe ujyana amazi mu majyaruguru y'umujyi wa Bujumbura kwangirika? Mu gihe nyirabayazana igishakishwa, abategetsi batanze gasopo. Turagabishije abantu bagura ivyuma, hahigo tuzobonana icuma ca Regide canke c'abajeje gutunganya amabarabara, bazofatwa co kimwe n'abakoze ibi bikorwa. Naho Perezida Putin w'Uburusiya yasabye Ubushinwa ko byagombye gukorera hamwe mu gukiraho icyo yise uburyo bw'umurongo utabera ku isi. Ni kuwa kane, ntiwibagirwe n'ikinamico Urunana. Ikaze ku makuru arambuye, duhera muri Sudani aho impirimbanyi zivuga ko abantu barenga 50 biciwe mu bitero byinshi kuva ku cyumweru nyuma y'uko umugaba w'abarwanyi asanze uruhande rw'igisirikare cya leta. Itsinda ry'impirimbanyi riravuga ko abantu barenga 30 bishwe ku cyumweru mu gitero cyo mu kirere cyagabwe n'ingabo ku musigiti. Riravuga kandi ko igitero cyabaye nyuma y'amasengesho ya nimugoroba mu karere ka Wadi Madani mu majyepfo ya Khartoum. Wadi Madani Resistance Committee ishinja ingabo gukoresha ibibombe. Yongeraho ko abakora ubutabazi bananiwe kumenya umwirondoro w'abarenga 1/2 cy'abishwe kubera ko imirambo yabo yakongotse ikaba amakara kandi igashwanyagurika. Impirimbanyi ziravuga ko ibi bisasu bya bombe bikoreshwa mu bitero by'ingabo z'igihugu ari intwaro z'iterabwoba kandi ko zinyuranye n'amategeko ndetse n'amasezerano mpuzamahanga. Tujye mu Burundi. Minisitiri ushinzwe ingufu z'amashanyarazi muri gihugu Ibrahim Uwizeye ntakuraho ko bishoboka kuba hari abagerageje kwiba insinga n'ibyuma byateye inkingi z'umuyoboro usanzwe ujyana amazi gusandara. Ibi yabitangaje kuri uyu wa kabiri ageze aho umuyoboro wononekariye no kwirebera uko ibikorwa byo kusana bigenda. Ni mu gihe uyu munsi kandi ubaye wa gatanu abatuye mu karere k'amajyaruguru y'umujyi wa Bujumbura batagira amazi. I Bujumbura, inkuru ya Gildas Ihundimpundu. Ku kiraro c'uruzi ntahangwa kigabura zone ya Ngagara ni ya Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura, amabene aguma nyiragiranwa asesa amabuye. Imashini nazo ziguma zikwakwanya zimba zitegura hashobora gushingwa inkingi zishobora gushigikira umuringoti munini cyane uca impande y'ico kiraro wahora ujana amazi mu buraruko bw'isagara uherutse gusenyuka. Iyi ngorane yatumye uburiri bwa Kamenge, Kinama, Carama, Ngagara, Mutakura, Kigobe n'ahandi bubura amazi. Haciye iminsi 5 ingorane ibaye. Ibi vyatumye umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu Ibrahim Uwizeye yishikira ku rubuga kugira yibonera ingene ibikorwa biriko biragenda. Mu gihe hari abanyabujumbura bakeka ko iri sanganya ryo bajyatumwe n'abasuma bagerageza kwiba insinga n'ivyuma bishigikiye inkombe z'uruzi ntahangwa n'imiringoti itwara amazi, umushikiranganje Uwizeye asa n'ubutabihakana. Abo bantu b'abasuma bariho, mugabe cyo menya cyo nuko hari n'igihe bazokwiyibugaho bakiba n'imitima yabo. Bigasambira ibintu nk'ibi uburi kononera umuryango wawe wowe ubwawe bwite. Hahigo uzofatwa effectivement, urabona amagabiyo bariba, urabona nk'ivyo dukora mu kugira dusutene bakaza gusaba insinga. Turagabishije abantu bagura ivyuma, hahigo tuzobonana icuma ca Regide canke c'abajeje gutunganya amabarabara, bazofatwa co kimwe n'abakoze ibi bikorwa. Iyi ngorane ishitse mu gihe mu Burundi harangwa ikiza c'ingwara y'urukushi kizwi nka monkeypox. Amakartier yo mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura akaba ariyo ageramiwe kurusha ubundi burere bw'igisagara.
Ibi vyatumye abanyagihugu batekerwa n'ubwoba bakibaza ko iyo ngwara ishobora gucirandagata gusumba. Umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu yishura ko bariko bakora ijoro n'umurango kugira ibintu bije mu buryo vuba. Mwabonye mu aha hasi ko hari amakonteneri andi masiporo twashizeho ni kugira dushire ko kugira ibi vyuma mubona bigume bitanga amazi kuri kwamye mugabo ivyo tuvyita mfata kibanza. Hanyuma uburyo buramye rero ababijejwe abahinga twababwiye gutegura ibiharuro batuzaniye tubone ko vyinjira hama bakore mugabo bene bigwa ko baronka amazi. Abahinga baragerageje gukora kugira ngo babe baronka amazi aciye mu zindi nzira. Bariko barayaronka muri uyu mwanya nubwo ho batari henshi kandi ashobora kuba agenda mu buryo butari inguvu nyinshi cyane ariko batenyenye ibikorwa gisaba ubufundi kandi abakozi bari ku kivi ku buryo ibi mu minsi mike babwiza kuronka amazi ukuri kwami. N'ubwa mbere mu gisagara ca Bujumbura habaye icika ry'amazi rikomeye nk'iri ririko rikora ku gice c'uburaruko kuva ku munsi wa gatandatu ku mbuga ngurukana bumenyi na Nyagiro haguma hahanahanwa amafoto yerekana isinzi ry'abantu bariko bavoma mu migezi. Igipolisi kibicishije ku rubuga rwaco rwa X catangaje ko congereje amakamyo atwara amazi mu buraruko bwa Bujumbura mu ntumbero yo gufasha bene gihugu mu kurindira kwishira hamwe Regideso riheza gusanura uwo muringoti. Giridas Yihunda Impundu i Bujumbura. Urwego rushinzwe umutekano muri Iraq rwavuze ko ingabo zishinzwe gukumira iterabwoba zishe umuyobozi w'umutwe wa Kiyisilamu wa Islamic State mu gihugu. Itangazo ryamuvuze mu izina nka Yasim al-Mazrui Abu Abdel Khadda ryavuze ko abandi barwanyi 8 ba IS bicanywe nawe kandi ko ibizava mu isuzuma ry'ibizamini ndangasano cyangwa ADN DNA mu mpine z'indimi z'amahanga ko abo bapfuye bizatangazwa vuba. Minisitiri w'intebe wa Iraq Mohammed Shia al-Sudani yemeje amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo wa IS akaba yari umugabo wayo. Yavuze ko rwabaye rero igihe cy'ibikorwa by'umutekano mu majyaruguru y'uburasirazuba. Mu myaka 7 ishize Iraq yatangaje itsindwa ry'umutwe wa IS ariko haracyari ibisigisi byawo mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu. Perezida Putin w'Uburusiya yahuye na Xi Jinping mu nama ya BRICS yita perezida w'Ubushinwa inshuti ikomeye. Putin yavuze ko Uburusiya n'Ubushinwa byagombye gukorera hamwe mu gushyiraho icyo yise uburyo bw'umurongo utabera ku isi. Xi yabwiye mugenzi we ko yishimiye kuba muri iyi nama ihuza ibihugu biri mu nzira y'amajyambere birimo na Brazil n'Ubuhinde. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yashimagije Moscow nk'inshuti y'agaciro. Uburusiya burizera gukoresha iri huriro mpuzamahanga mu mujyi wa Kazan mu kwerekana ko intambara yayo muri Ukraine itayihariye ivomo. Inkuru mugezweho na Prime Ndikumagenge. Ngira kuruta ibindi byose kuri perezida w'Uburusiya Vladimir Putin inama ya BRICS kazobara karyo ko kwereka ibihugu vya Buraya na Amerika ko kumuharira ivomo no kumufatira ibihano kubera igitero akomeza kuri Ukraine ataco bivuze. Vladimir Putin ntiyari yitavye inama ya BRICS yaheruka kubera muri Afrika y'Epfo kuko hasanzwe hari umutahe wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha wo kumufata ku bijanye n'iyo ntambara nyene. Umukuru w'Uburusiya Putin ashaka gukoresha iyo nama mu guteza imbere intego yiwe yo guhindura ingene ivy'isi bitunganijwe. Kimwe mu byo yifuza ko bishikwa ko nishirwaho ry'irindi faranga ryosubirira idolari ry'abanyamerika ryo gukoresha mu kwishurana ibicuruzwa ku rwego mpuzamakungu. Koko ikibanza cy'ibihugu vya BRICS mu butunzi mpuzamakungu ni kinini. Byose hamwe ubutunzi bwabyo bufise agaciro ka 28% by'ubutunzi bw'isi. Abantu babi bamwe nabo bangana na 45% y'abantu baba ku isi. BRICS yatanguye ari ibihugu 4 mu 2006: Brazil, Uburusiya, Ubuhindi n'Ubushinwa, hanyuma haja ko Afrika y'Epfo, none ubu bigeze ku bihugu 10 kandi ngo n'ibindi vyinshi bibandanya gusaba kwinjira. Ariko abihweza ibintu n'ibindi babona ko gushika ku mwumvikano nk'uwo w'ifaranga ryo w'umukeba w'idolari bikiri kure mu gihe ibihugu bigize BRICS bitabona ibintu kumwe mbere bimwe bidacana waka. Nko mu bihugu byo muri Afrika biri muri BRICS, Ethiopia na Misiri birashamiranye kubera ikoresho ry'amazi y'uruzi Nile. Bibiri mu bihugu vya rutura biri muri iryo shirahamwe Ubushinwa n'Ubuhindi ntivyigera hari ikintu bihurizako. Kandi noneho ibihugu nk'Ubuhindi bisanzwe byifuza kugumana umubano mwiza muri politike n'ubutunzi na Buraya na Amerika. Muri iyo nama rero y'Ikazan igikorwa ca Putin kuzoba ari guca hejuru y'ibitandukanya abanyamuryango no kwerekana ishusho y'ubumwe, ariko na cyane kwereka Abarusiya n'amakungu ko igihugu ciwe kitahariwe ivomo.
mu Rwanda no mu Burundi ni saa moya zibura 21 hano muri za BBC London ni saa 11:39 turagaruka mu kanya ku makuru arambuye ndi Prudence Ngyumva. Abayobozi mu rwego rw'ubuzima muri Libani baravuga ko umubare w'abantu bishwe n'igitero cyo mu kirere cya Isiraheli hafi y'ibitaro bya Beirut wageze kuri 18, abandi benshi barakomeretse. Isiraheli iravuga ko yari igambiriye ibirindiro bya Hezbollah. BBC yageze ku birindi bitaro biri Beirut isanga nta kimenyetso gishimangira ibivugwa n'igisirikare cya Isiraheli ko Hezbollah yari yahunitse ipfundo rinini rya zahabu n'amafaranga munsi y'inzu. Nyuma abanyamakuru bavuye mu kiganiro cyakorwaga na Hezbollah shishitabona iminota mike gusa mbere y'uko igitero cya Isiraheli gikubitiye ako gace mu nkengero z'amajyepfo ya Beirut. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiravuga ko kigaruriye agace ka Kalembe muri Warikare nyuma y'uko abarwanyi b'umutwe wa M23 bavugiye ko bari barahafashe mu mirwano yabaye ku cyumweru. Kugeza ubu M23 nta kirabivugaho. Intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo yasubiye kubura muri 2021, ubu imaze gutuma abantu barenga 500,000 bata ingo zabo. Inkuru dukesha mugenzi wacu Siriya Kamuhabe nayo yokorera mu biro bya BBC i Nairobi. Kuri uyu wa mbere bamwe mu batware bo mu karere ka Warikare bari bemeje ko habaye intambara yahuje Wazalendo ku ruhande rwa Kongo n'abarwanyi ba M23 yatumye hafatwa agace ka Kalembe ku munsi w'Imana. Uwo munsi nyene ku mugoroba igisirikare ca Kongo camenyesheje ko cirukanye M23 muri ako gace kandi ko ubu arico kihagenzura nyuma yaho abarwanyi benshi ba M23 basubiriye inyuma bagana i Masisi. Twagerageje kurondera kuvugana na M23 kubivugwa na FARDC ariko ntitwabaronka. Izo ntambara zibandanya mu gihe vyitwa ko impande zose zashize umukono ku masezerano y'agahengwe. Mu butumwa bwanditse umwe mu barongoye amashirahamwe ataho yegamiye muri politike mu karere ka Warikare yabwiye BBC ko Kalembe yasubiye mu ruhande rwa leta kandi ko n'abanyagihugu bari bahunze ku munsi w'Imana batanguye kugaruka mu vyabo. Intambara hagati ya leta n'umuhari wa M23 isubiye kwaduka mu gihe mu ndwiza hatekanijwe ko hasubira gutangura ibiganiro by'amahoro hagati y'izo mpande zishamiranye i Rwanda muri Angola. Mu bibazo bazoshimikira ko hari gusambura umuhari wa FDLR ku ruhande rwa Kongo no guhagarika ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo vyiswe ivyo kwikingira. Intambara ibera mu buseruko bwa Kongo yasubiye kwaduka mu 2021, ubu imaze gutuma abantu barenga igice c'umuriyoni batizabo. Abasivile bari guhunga ibitero bya Isiraheli mu nkambi ya Jabalia mu majyaruguru ya Gaza bari kuvuga inkuru z'amahano bahuye nayo. Bamwe babwiye BBC ko imihanda iri mu nkambi yuzuye imirambo nyuma y'ibitero bya Isiraheli. Bavuze ko hari aha abantu bahunze mu gihunga n'urujijo ku buryo byabaye ngombwa ko basiga abana babo inyuma. Umuyobozi w'ishami rya Loni rishinzwe impunzi z'abanyapalestine yasabye ko imirwano ihagarara byihuse kugira ngo inkunga y'ubutabazi igere ku bayikeneye. Igisirikare cya Isiraheli ko kivuga kimaze igihe gikaza ibitero ku barwanyi ba Hamas, kivuga ko bongeye kwisuganyirizayo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken akaba ari muri Isiraheli aho yasabye abategetsi gutekereza ku gihe cy'agahenge i Gaza. Polisi muri Mozambique yatangije iperereza ku icwa ry'umunyamategeko wakoreraga umukandida w'uruhande rutavuga rumwe na leta ku mwanya wa perezida. Venancio Mondlane ashinja inzego z'umutekano ko kuwa gatanu zarashe inshuro 25 ku munyamategeko we Alvino Diaz mu murwa mukuru Maputo. Guverinoma ya Mozambique mu gusubiza kuri ibi birego ku nshuro ya mbere yamaganye urupfu rw'umunyamategeko. Mu gihugu hari ubushyamirane bukomeje kuzamuka aho ibyavuye mu matora yibanze byitezwe vuba aha. Kuwa mbere rero polisi irwanya imyivumbagatanyo ikaba yararashe ibyuka biryana mu maso n'amasasu ya nyayo mu gutatanya ikivunge cy'abigaragambya bari barubiye. Uno mwanya w'ikinamico Urunana. Agnes akomeje guhariya agasopo ngo ntakomeze kwivanga mu rukundo rwe na Chris. Ruremesha akomeje kwikoma mu muryango wa Tanazi n'ubwo ikisha inka cyamenyekanye. N'Urunana. Ariko sha Stefan nk'ubwo waje tukagenda koko. Ntubona ko tugiye gukererwa wa mugabo we. Reka nawe tonde busho. Reka mbanze nisurize Ruremesha. Ngo nde?
uriya niruremesha koko di. Reka tumusuhuze rwose tunamwihanganisha. Nibyo sinari namubonye ahubwo. Komera uremesha we. Yego nimukomere Stefano we. Komera rwose. Yewega. Urazindutse pe. Aya niyo masaha rero tugemura amata. Cyakora wa mugabo we rwose reka mbonera umwanya wo kukwihanganisha pe. Ni ukuri komeza rwose wihanganira ureme. Mwabagabo mwene muhore mwihoreje. Yonye nta koma ko. Ntabwo biba byoroshye buriya. Ariko uzikwira nka yawe ariyo nka yari nziza muri Nyarurembo yose. Yari nziza pe. Ahubwo ni muzi ukuntu yakamaga mwinshi mwabagabo mwe. Igihombo rwose. Gusa rero mwabagabo mwe abantu mu bandi ni babi. Ikibabaje ni ukuntu urupfu rw'iriyanka rwateje amakimbirane. Yego sha. Uriya nanjye rwose byarambabaje. Ntibyari bikwiye rwose ko bikurura amakimbirane mu baturanyi rwose. Buriya nuko natyo nakora ariko ubundi kwatanazi nabihimuraho nkabihimuraho. Kandi veterineri yaravuze ko inka yawe yishwe n'amashashi yariye Rureme. Ngo amashashi yariye. Amashashi nyine yabaye se ariko atanazi bayiruza ayo mashashi nyine. Reka kuvuga ibyo rwose Rureme. Namara rero nta shingiro bifite rwose ibyo bintu uvuga nta shingiro. Inka yawe yishwe n'amashashi. Oya nta mashashi rwose. Kandi nta handi yayakuye. Uriya yayakuye aho yari yandagaye hariya hose. Ngenda bagura ngo kwatanazi bayiruze yewe. Ariko ni muri Kimbabazi. Aho tubaze. Kubera iki nkange yarwaye nyuma yaho iboneye. Subiza icyo kibazo Stefa. Oya sa nyine ni munsubize. Kubera iki baje kunyiyama nabasaba kubishyura iyo myaka yabo yariye. Bakabyanga ngo nibatsendeye ko mbishyura. Kubera iki? Ubwo nibateganyaga kunyimuraho. Sha ibisuguti biraryoha. Iyi na zino bombo ziraryoshye sha. Sano yakoze we yazituguriye. Ubutaha namwe muzazana biswi tuzisangire rero. Yego. Ninde ukigafite ngameho we. None se ninde ukifite? Nge nayimaze. Nanjye nayimaze. Nese uraseka iki Sano we? Ko mbona urimo gutoragura udushashi twose twari turimo biswi na bombo turiye. Urashaka kuturigata umutoni wa? Yaryohewe none arashaka kuturigata we. Oya? Nandise ko urimo kudutoragura mu byatsi aho twadutaye. Sa mwebwe nimubizi. Ibikize? Ahubwo namwe nimufashe dutoragura utudushashi aho twadutaye mu byatsi. Tujye kutujugonya aho bata imyanda mwana. Kubera iki se? Ntabwo muzi icyo amashashi yakoreye inka y'iwacu. Yego koko we, inka yacu yarapfuye. Ni amashashi yayishe se? Yego nyine veterineri se niyo yisuzumye akayibaga akayisangamo amashashi kandi nitwe twari twarayiyahaye. Mana we, mbese burya? Ahubwo umutoni wasaranyabukije. Ntituzongera gupfa kunyanyagiza amashashi ahabonetse hose. None se we sinari numvise ngo iyo nka yari yararozwe no kwa Atanazi. Ibyo se nenda bikubwiye. Mukobwa sha. Karame boss. Ariko nawe ntugakabye mugore mwiza. Enda hano nkubwireye. None se kuvuga ngo ndakabya nkabeje gute boss? Hanyuma se umva. Ugiye kumvugisha se ukabanza gukenguza. Vuga buhora ahubwo. Ni ibiki? Ndebera ahubwo niba nta bantu bashobora kutwumva. Ntaboda ndabona bose bahugiye mu kazi. Pascal se wari hehe? Ngira ngo yajyanye n'abandi bayede kuvoma amazi. Okay. Ubu noneho banza twakwiganirira sha. Hari ikibazo se? Nyine urabizi ko maze iminsi nshaka uburyo twabona akanya nyine kuguhura tukaganira. Yego. Ariko nyine wamburiye akanya. Yewe nukumbabara akanya karabuze byo rwose. Bose nimugoroba hari ukuntu waza kureba uko wisigaza inyuma tugasigara twiganirira. Nimugoroba se? Rwose nakomeze gushaka uburyo nyuma y'akazi wasigara ariko bikanga. Yewe muri iyi minsi byo ntibyashobokaga pe. Ubundi buriya gutaha kare kandi tugataha n'umugabo wanjye Pascal. Nuko hari gahunda umujyana mu buzima wacu ndetse na muganga Devota babaga badushakamo. Mwembi se? Wowe n'umugabo wawe? Yego
ariko ibi byo babaga badushakira ubu bisa nk'ibyarangiye da. nibyo none uyu munsi nimugoroba twapanga nta kibazo rwose. mukobwa jana niko mukobwa jana. umva bavuye kuva mu baragarutse Pascal aranshaka. ntacyo mwitabe izindi gahunda turazinoza nyuma. niko mukobwa jana kandi akamba muri he? yewe ndi hano. vayo hano yewe urakora icyawuze? ndi hano shefu niwe wari urimo kumpa amabwiriza y'akazi banza. oya niba ari shefu rwose mubanze mubirangize ubone kuza nkwereka icyo ngushakira. urabona navangira shefu se? ariko bude wowe ubibona ute? ibiki sereya? njye ntangazwa n'ukuntu igihe gisigaye cyirukanka. yego ma. dore nk'ubu twari turi mu kiruhuko cya saa sita. nk'ubu wambwira ukuntu amasaha yo gusubira mu kazi ahise agera? we ibi ni ibiki byamenetse hano? reka ndebe. ego mana uzi ko hari ibicupa birimo bya binyabutabire byarangije igihe bajugunyana mu busitani di? ego mana dore nibyo koko. ariko se nk'ubu kubera iki ibi binyabutabire babijugunya aha koko? ndebera ni ukuri do reba bude urabona ukuntu byangije ziriya ndabo we. ego mana yanjye zarababutse disi. apo va muri ibyo reka tujye mu ishuri sha dutangire akazi k'abandi. reka ibi si n'ubwa mbere njye mbibonye. hari n'ikindi gihe nigeze kubona ibintu nk'ibi babijugunye hariya mu kimoteri bajugunyamo imyanda isanzwe. rero ntabwo nakomeza kubona ibintu nk'ibi byangiza ibidukikije ngo nkomeze nguceceke. none se ugiye kubikoraho iki bude? ngiye kureba mwarimu Mugisha. harya si ushinzwe club yo kubungabunga ibidukikije? yego niwe. ngiye kubimubwira rero mubwira avugane n'abarimu ndetse n'abanyeshuri bakoresha izi laboratoire bite ku micungire y'imyanda y'ibinyabutabire. cyakora wa mugani ahubwo ndumva icyiza ari uko wabimenyesha n'ubuyobozi bw'iki kigo cyacu kugira ngo bushyireho ingamba zihamye ku bijyanye n'imicungire yabyo. ntabwo bigomba kugarukira aha rwose. naho ubundi kubinyanyagiza abo babonye byagira ingaruka zikomeye ku bidukikije. si uko se sha reka tujye mu kazi ni ukuri. buretse gato ariko hari ikintu nari nibagiwe kugusaba. ni igiki se kandi we? ndifuza ko nyuma y'akazi twaza guhura hari icyo nashaka ko tuganiraho. ego mana bude gusa ko utabimbwiye turi muri resitora aho twafatiye amafunguro ya saa sita we. sha ni ibintu by'amabanga sinashoboraga kubikuganirizaho mu bantu bangana kuriya. nibyo? ndagira ngo rero nimugoroba turangije akazi tuze guhura tubivuganeho. sha ni ukuri utumye ngira amatsiko menshi. sawa ahubwo nyibwira rero niba biza gushoboka. ariko se mukobwa aja urabaza iki ngaho ibintu biri bworohera ahubwo se igikobe buri ibyo ari ikihe? none se ko wambwiraga ko wari ugiye guhita utaha nkaba mbona uje ijoro ryaguye mukobwa aja. ributse ubona ijoro ryaguye urabibona utse ko twe ntabyo tubona. niko mwabana niko ndabaza mwe muzana n'akazi wakazahe kawe? karame mama. diko mwe murabibona bute iryo joro se avuga ryaguye he ko njye ntabibonye? nyine papa arashaka kuvuga ko bwije bwatangiye guhumara. nibyo ni ukuri se ndarenze ko bwahumaye. ubanza akagwa arasomye kanyaye mu jisho simbone neza. ngaho nimumbabarire Pascal. nyine se byagenze bite ko watinze gutaha? dore ni Stefano wanyuye ijoro. amafaranga si ikintu ndavuga akazi. byagenze bite rero? nyine twatsinze dushakisha dukora intuza sike harya buriya ndavuga ngo ikira twakoraga imibare dusubiramo nyine uko ibintu bigomba kugenda. uko bigomba kugira gute? ibiki ubwo ngubwo? ni ukuvuga ngo ibibyizi ni ingahe, ibikoresho bikenewe ni bingahe, ejo tuzakora turi bangahe ngayo nguko. mbega we urabizi muza burya mama yazanye indagara n'amagi shawe we ndo twongeye twariye we. niba se nyine mwikoraho. mwana we tugiye kongera kurya neza. wakoze mama. nuko dihi nuko uri muri iyi minsi rwose uri kwitwara neza pe. ubanza amasomo y'umujyanama ari kugenda akora gahoro gahoro nyamara. ubwo murashaka kuvuga ngo iki? tugiye kongera kurya indagara noneho turarya n'amagi. rwose muri ino minsi warahindutse cyane usigaye wita ku mirire y'abana bacu.
mwese nimusubize amerwe mu isaho kandi muceceke. ngo iki? Ntabwo izi ndagara n'aya magi ari ayo nazanye ngo murye we. Torere. none se wabizaniye nde mama? Cyangwa wenda wabirangura urashaka kubicuruza? Umva, ndashaka kwikiza abantu babazi ibisi barandembeje bambuza amahoro. Abo ni bande ubwo? Uriya bujyanama w'ubuzima wacu na muganga Devota bari bamaze iminsi bambuza amahoro ngo singaburira abana indyo yuzuye. Ma, none rero tugiye kujya tuyirya. Caceka hose nyine. Mutega amatwi mwumve neza. Izi ndagara n'aya magi abiri naguze bigomba guhora muri iriya dobo, nta buntu ugomba kubikora. Urumva? Kahore. Hanyuma bigende bite? Hanyuma uriya munyabuzima wacu niha kugaruka ngo aragenzura ko ntegurira abana indyo yuzuye, izajya mbimwereka. Abo reko nabihashye, niyo mpamvu bigomba guhora hariya. Yewe noneho ndumiwe koko. Niko bigomba kugenda yewe. Bazi rero noneho ngo barandeka nkajya ninywera inzoga yanjye nisanzuye. Azi ngo nabahahira. Umwanzuro nuwo nta wundi. Yewe iri sishya no koko. Ubwo amaherezo akazaba yahe? Ni ukuvuga rero ko ari ibiryo bya muganga. ariko nukuri ukomeje kuntungura shaho ubudeyi. Ubu si nibyo uvugira ngo ndagutunguye Reya? Nukuri ntabwo natekerezaga ko nyuma y'akazi wagira utyo uti ndagushaka ngo tuganire. Naho nukugira ngo ngurire n'akaburushete dusangire. Ariko nubundi ndagira ngo tunaganire. Ariko wa mugani ko n'amatsiko nyafite. Nicyo ugira ngo tuganire se we? Uretse mu kanya tubanze turye tunanywa ariko. Sorry badi. Uziko natekerezaga ko umutari mwahagera. Twe twahise tuhagera shanye. Ego mana, nanyeze se yari kuri gahunda we budeyi. Komeranye, ndakomeye ariko. Gaho tora agatebe ngaka ubwo nawe kandi bahite bakuzanira soda yawe. Nukurakoze sha budeyi. Hanyuma se we ko ngizemo ikikango se? Nta mpamvu yo kugira ubwoba ariko. Cyangwa reka ntekereze ko mushaka kunganiriza kuri ya gahunda Nyese akunda kuyobora. Ya gahunda nyine y'urubyiruko yo munsi y'igiti cy'umunyinya. Ariko burya rero ndanayikunda nuko mutabizi. Ntabwo ari cyo dushaka kuganiraho muko. Nibyo? Turashaka kuganira ku mpungenge za mugenzi wacu Anyesi. Anyesi se afite izihe mpungenge? Reya, Karana, ngira ngo si ubwa mbere tubivuzeho. Ndashaka kuvuga ibyacu na Chris. Kandi urabizi ko Chris ari sheri wa Anyesi. Ntabyo uzi se? None turagira ngo tukubaze impamvu ukomeje kumwirukankaho. Nirukanka kuri nde? Sheri wanjye Chris, umushakaho ikireya. Ego mana yanjye. Ubwo ibyo nibyo mwampamagariye rero? Tutaguhamagara. Ariko se nimureke nanjye mbabaze. Ni ukuvuga ko nta mukobwa wundi wemerewe kuvugisha Chris cyangwa ngo Chris amuvugishe? Ariko ubundi tutagiye muri byinshi, ngira ngo mvise neza icyo dushaka kuvuga Reya. Ariko si ubundi hari ubwo ari njye jyenyine wavugishije Chris ra? Mbese tuvuge ngo nta bandi bakobwa avugana nabo uretse wowe wenyine nye? Reya reka kubigira ibikino. Tega amatwi wumva icyo dushaka kukubwira. Ese ubundi Reya, kuvuga ngo si wowe wenyine umukobwa uvugana na Chris. Undi mukobwa wigeze ati ibitabo bye n'amafarari kwa Chris ninde? Ninde se mutubwira? Ninde? Kuki ushaka kwipendeza kuri Chris ubizi neza ko ari sheri wanjye? Ntabwo ubizi ko dukundana se? Wabuze abandi basore mbega? Reya agiye gukora iki nyuma yo kwihanangirizwa na bagenzi be? Ntuzacwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu bamwe ikinamico Urunana ni nabo badusingiriza umusozo w'ibiganiro byacu kuri uyu wa kabiri. Gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirivuga ko cyongeye kwigarurira agace ka Karembe muri Warikare nyuma yuko abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23
bavuge ko bari barawufashe mu mirwano yabaye ku cyumweru. Ibi biganiro ushobora kongera kubisanga kuri bbc.gahuza.com. twafashijwe na Volodymyr Muzechka kugira ngo amajwi akugeraho ameze neza. Ngende Prudence Nyumva akoze gusangira umugoroba wawe natwe kuri uyu wa kabiri. Urararyana.